memang pakai banyak. Ke bawah mata juga. Brown eyeliner. Smoky. Eyeliner saya sangat-sangat kalis air, tapi dia bukan kalis minyak. Alhamdulillah, eyeliner saya memang boleh tahan sampai 16 jam. FYI, oily skin tahap 1, 2, 3 dan 4, okay? Kita adalah orang yang kalau berpeluh, kita keluar sekali dengan minyak. Apa yang puan perlu buat bila kita tengah oily skin dengan berpeluh, dab kita punya peluh. Eyeliner saya still eyeliner, dia bukan cat. Untuk kita nak senang remove. You nak wudu, you senang cuci. Tapi kalau you dah ada wudu, you make up, boleh bawa solat sebab this eyeliner tidak ada alkohol etanol, tidak ada bahan-bahan haiwan. This is the high quality eyeliner yang Muslim friendly. Coming soon. 2 syarat yang perlu kita tahu. Pertama, eyeliner kena betul. Kedua, cara pakai kena betul. Pregnant woman, dry skin, normal skin tak boleh pakai ke sis? Jawapannya boleh sayang. Cumanya cara pemakaian kita tak sama. Untuk dry skin, sensitive skin, combination skin, bila awak beli nanti, awak akan dapat the tips dekat tab yang kita bagi dekat dalam kotak. Check cara pemakaian awak sebelum awak pakai the eyeliner. No more panda eyes lagi.